ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නව. යාපන ශික්ෂණ රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමා කුකුලැන්දනවා සිද්ධිகள் தான் ஆசிரியர்கள் பாராட்டி வாழ்த்துகிறோம். සිංහල සංස්කෘතිය කියන්න පුළුවන්. එනිසා ඔයා උදව් කරන්න හැමදාම හොඳයි. குழந்தையின் வடிவத்திலே நாம் அந்த கல்வியை கற்றிருக்கின்றோம். ඔබ සියලු දෙනාටම අද දින අපට ඉතාම සතුටුදායක දවසක්. ඒ කියන්නේ පුරාමාස 3 තුල පවති 500ක සිංහල පඩමාලාවේ අවසන් දින උත්සවය සහ සහානික ප්‍රදානය කිරීම උත්සවය පැවැත්වීමයි. අද දින මෙම උත්සවය ආරම්භ කිරීමට මත්තේ පොල්දෙල් පාන දැල්වීමට සඳහා අද දින මෙම උත්සවය ප්‍රධාන ආදිත අමතා ලෙස පැමිණි ජාපානයේ ශික්ෂණ රෝහලය අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය තංගමුතු සත්‍යමූර්ති මහතාට ගෞරවයෙන් පොල්දෙල් පාන දැල්වීම සඳහා ආරාධනා කර සිටිනවා. මේ රෝහලය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය එස් යමුනානන්ද මහතාව ඔබතුමාව මා ආරාධනා කරනවා. ජාතික භාෂා තුගුළු ආයතනයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක කජාන් සම්මත් පොත්පිටිය මහතාව ඔබතුමාව මා ආරාධනා කරනවා. Lalu
ඔබ සියලු දෙනාටම පුරා මාස 3ක් තුළ අපගේ රෝගයේ පැවති පය 100ක සිංහල පාඨමාලාවේ හැලා උළෙලහා සාතික පිරිනැමීමේ උත්සවයට පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාව ඉතාම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද දින මෙම උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගී වී සිටින යාපනීය ශික්ෂණ රෝගලිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය යමුනානන්දන් තුමාව ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඊළඟට ජාතික භාෂා අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක හයන් සම්බන්ධ පොලිපිටිය මෙතුමාව ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඊළඟට යාපානීය හෙද භාෂාල විදුගල්පති සින්නතුලයි ජේකුමාර මහතාව ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඊළඟට අපගේ රෝගලේ කනකනිකාරීතුමා සිවරංජන් මහතාව ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඊළඟට සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරී වෛද්‍ය විසාන්තිනී මහත්මිය ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඊළඟට අපේ රෝගලයේ පරිපාලන නිලධාරී උගරායා මහතාව සහ නිර්මලන් සුභාසිනී මහත්මිය ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඊළඟට අපේ රෝගලයේ ප්‍රධාන හෙද නිලධාරී ඥානචන්ද්‍රන් මලර්විලි මහත්මිය ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඊළඟට අපේ රෝගලයේ ප්‍රධාන අපෝත්සක පත්මනාදන් රවීන්ද්‍රන් මහතාව ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඊළඟට අපේ ආදරණීය ගෞරවනීය ගුරුවරයන් වන තමුචෙල්ලන් සහ අරුල්පරන් තුෂ්යන්දි සහ සුමිත් ප්‍රසන්න මහතාව ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඊළඟට පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාව ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ කලා උත්සවය නරඹන ලෙස ආරාධනා කරනවා. ස්තුතියි. Assalamualaikum. Good morning. You can understand Sinhala? Sinhala පුළුවන් නේද? පුළුවන් ඉන්නේ බෑ නේද? පැය 100ක පාඨමාලාවක් හදාරලා නිවාසේ සිංහල පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේ උත්සවයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න යාපන ශික්ෂණ රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමා අතුළු සියලුම නිලධාරී මහත්මීන්ගෙන් ඒ වගේම මේ පාඨමාලාවේ සම්පත්දායකත්වය ලබා දුන්නු කමිසර් මහත්මයා දෝසිරු සම්පත්දායක මහත්මීන්ගෙන් සහ ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. අදහස් දක්වන්න තාම මට බැලුව අයිටම් මදි. හරි? කමන්නේ.
දැන් ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ පළවෙනි දවසේ සිංහල ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආවේ. ආසාවෙන්ද ආවේ? මම හිතන්නේ එහෙම නෑ. මොකද ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා මොකද you want a second language proficiency for your according to your appointment letter. This includes the you want to get the second language proficiency within 5 years. So what is to be non-free? Thank you. ආයිබෝවන් අකුරු මෙහින කොලකල වීන කොඳ වීන සිදුවම් ඉස්සරවාදී දාමත් මදකයි කෝරි මුති පාරම් අකුරු මෙහින කොලකල වීන කොඳ වීන සිදුවම් ඉස්සරවාදී දාමත් මදකයි කෝරි මුති පාරම් Masiri Undumani Gisabiri Isia Purawa Kusitama Undumani Gisabiri Akuru Medina Kola Galavina Kondavina Siduvam Istarawadi Taman Matakai Kodi Pati Param Abidugamu, abidanimu, igiyamu, abinadamu, akbarayataki ayamamu, karviyatarmanamu, akuru medina, kolagalavina, kondavina situvamu, Istarawadi Taman Matakai Kodi Pati Param Akuru Medina Kola Galavina Kondavina Siduvam Istarawadi Taman Matakai Kodi Pati Param Sindurin
අයුබෝවන්. කුකුල හැඳනවා බුරුළු ගොබේයෝ දීර්ඝ ගයනවා නිගණ්ඩියාවදෙන් අපිට අපි කියනවා පිටරමල රැකරන දුක්කරන බක්කවරන දවස ගෙවනවා පතර විස්තර උඩ ඇසරන අපිට අපි කියනවා පිටරමල රැකරන දුක්කරන බක්කවරන දවස ගෙවනවා පතර විස්තර උඩ ඇසරන අපිට අපි කියනවා පිටරමල රැකරන දුක්කරන බක්කවරන දවස ගෙවනවා පතර විස්තර උඩ ඇසරන අපිට අපි කියනවා පිටරමල රැකරන දුක්කරන බක්කවරන දවස ගෙවනවා පතර විස්තර උඩ ඇසරන අපිට අපි කියනවා පිටරමල රැකරන දුක්කරන බක්කවරන දවස ගෙවනවා. අපේ hospital staff and other our guru Kamal children, Shamit, Dushyanti and other staff. අපි අද දින කල්චරල් ෆෙස්ටිවල් එකේ පාටිසිපේට් කරන්න හොඳයි. අපේ හොස්පිටල් එකේ අපි බොහොම ස්තුතියි director and teachers for අපිට හොඳට උදව් කරනවා. ගොඩාක් කට්ටිය අපේ ස්ටාෆ් සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගත්ත කලින් කාලේ හොඳට වැඩ කරනවා ප්‍රොමෝෂන් ගත්තා. ඒක නිසා ඔයා උදව් කරන්න හැමදාම හොඳයි. ජීවිත කරන්න පුළුවන් පේෂන්ට් කෙනෙකුට කතා කරන්න පුළුවන් සිංහල භාෂාව ආදරය කරන්න පුළුවන් හොඳට. ඒක නිසා භාෂා ඕනේ අපේ කටි කොළඹ යන පස්සේ වැඩ කරන්න හොඳයි. සිංහල භාෂාව රීජනල් වයිස් කියනවා. කන්දි සිංහල භාෂා, මාතර සිංහල භාෂා, බදල භාෂා. අපි ගොඩක් හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරා. හොස්පිටල් වතු පිටිවල හොස්පිටල්. මේ වගේ අපි හොඳට සිංහල ඉගෙන ගත්තා. කතා කරා. පස්සේ වෙලිසර හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරා. කොළඹ මහා රෝහලේ වැඩ කරා. අන්තිම අපි වැඩ කරා බදල හොස්පිටල් එකේ මානසික රෝග වෝඩ් එකේ. අපි තමයි රාව වෙලාවෙ ඉන්නේ. කවම විසකටි ආවනම් අපි හොඳට සිංහල භාෂාව කතා කරන්න ඕනේ. දන්න අපි ඉවරයි. මේ මානසික රෝග කට්ටි. අපි කන්දට කතා කරා ඩයග්නොස් කරා. පස්සේ බෙහෙත් දාන්න, ECG දාන්න අපි ඉක්මනට ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. අපිට අද සිංහල ඩොක්ටර්ස් කොහොම හොඳයි. අපි ඉක්මනට පුළුවන්. මේ වගේ ඕන වෙලාව යාපනය සාමාන්‍ය වෙලාව එළිය සිංහල ටූරිස්ට් කමාවන අපි කතා කරන සිංහල ඒක ඕනේ. අපිට ටික ගොඩක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපේ ඔක්කොම කට්ටිය ඉගෙන ගන්න ඕන. මේක හොඳ වෙලාව ඔයා හොඳට ඕගනයිස් කරා හොඳට කල්චරල් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා. මේ වගේ කොන්ඩිනේ කරන්න ඕන. කොහොමද? இன்று இந்த நிகழ்விலே அனைவர் பகிர்வு ஒன்று கூற வேண்டிய தேவை எங்கள் இருக்கின்றது. அதனை இந்த முன்னிலையில் நான் சில கருத்துக்களை நான் கூற விரும்புகின்றேன். எங்களுடைய பதவி உயர்வுக்கும் சம்பள ஏற்றங்களுக்கும் மற்றும் இங்கு கடமை புரிகின்ற சிங்கள தாதிய சகோதரர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் நோய் நிலைமை காரணமாக எங்கள் வைத்தியசாலைக்கு சிங்கள மொழி உள்ளவர்கள் இங்கு வருகை தருகிறார்கள். அவர்களுடன் நாங்கள் அவர்களுக்குரிய வழிகளையும் இடங்களையும் இலகுவான முறையிலே விளங்கப்படுத்தக்கூடிய தேவை எங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே
நிச்சயமாக நாங்கள் இந்த இரண்டாம் மொழியாகிய இந்த சிங்கள கற்கனரை கற்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதனாலே எங்களுடைய வைத்தியசாலை நிர்வாகம் எங்களுக்கு இந்த கற்கனரையை கற்பதற்காக எங்களுடைய நிறுவனத்துடன் தொடர்பை ஏற்படுத்தி அவர்களை எங்களுக்கு ஒழுங்குபடுத்தி தந்திருக்கின்றார்கள். மிகவும் எங்களுடைய வைத்தியசாலை நிர்வாகத்துக்கு நாங்கள் வாழ்த்துக்களும் பெருமைகளை நான் கூறிக்கிற விரும்புகின்றேன். அத்துடன் உண்மையிலே இந்த கல்வியை கற்பதற்கு எங்களை வேறு இடங்களுக்கு அழைத்திருக்க கூடலாம், அல்லது ஆன்லைன் மூலமே படிப்பதற்கு எங்களை ஒழுங்குமுறை செய்திருக்கலாம். ஆனால் இது இல்லாமல் எங்களுடைய வைத்தியசாலைக்கு எங்களுடைய வாசலிலே வந்து எங்களுக்கு இந்த சிங்கள கற்கை நெறியை அழகான முறையிலே கற்பதற்கு ஒழுங்கு செய்திருக்கின்றார்கள். நாங்கள் பெரு பாக்கியசாலிகள். அத்துடன் அவர்கள் எங்களுக்கு அந்த நிறுவனத்துக்கு நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த நிறுவனம் உண்மையிலே 3 ஆசிரியர்களை எங்களுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கின்றார்கள் கற்பதற்காக. அந்த ஆசிரியர்கள் மூவேந்தர்கள், முக்கணிகள், எங்களுடைய பெரும் சொத்துக்கள் என்று நான் சொல்ல வேண்டிய தேவை ஏற்படுகின்றது. ஏனெனில் எங்களுடைய அந்த பலதரப்பட்ட வயது உள்ளவர்கள் இந்த கல்விக்கு உட்புகுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அதே நேரம் உண்மையிலே பல வருடங்களாக இப்பொழுது கற்பது என்பது மிகவும் சிரமம். அந்த வகையில் இருந்தாலும் எங்களை பழைய நினைவுக்கு எல்லாம் விட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள். நேசரி பாலர வகுப்பு அந்த வகையிலே எங்களை உள்வாங்கப்பட்டு நாங்கள் அதுக்குள்ளே பழக்கப்பட்டு அந்த பாணியிலே குழந்தையின் வடிவத்திலே நாங்கள் அந்த கல்வியை கற்றிருக்கின்றோம். அந்த மாணவர்கள் எங்களுடைய 100 மணித்தியாலம் 13 நாட்கள் வகுப்பு, 2ஆம் மாதம் 1ஆம் தேதி இந்த வகுப்பு தொடங்கியது. உண்மையிலே முதலாவதாக எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய திரு தமிழ்ச்செல்வன் ஆசிரியர் அவர்கள் எங்களுடைய வகுப்புக்கு வருகை தந்திருக்கின்றார். மக்களுக்கு சரியான முறையிலே தமிழ் என்பது சில வாயிலே வருவது கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா சிங்களத்தை நாங்கள் எப்படி உச்சரிக்க போகின்றோம், எப்படி படிக்க போகின்றோம் என்ற எங்களுடைய மனதிலே ஒரு ஏக்கம், பயப்பாடு எங்கள் மத்தியிலே எங்களிடம் இருந்தது. நான் காணக்கூடியதாக இருந்தது. என்னிடம் மட்டுமில்லை, அங்க வருகிற அடுத்த மாணவர்களிடம் அப்படியான ஒரு தன்மை காணப்பட்டதை என்னுடைய நேரிலே நான் கண்டுகொண்டேன். முதலாவதாக வீரனரை போட்டு எங்களுடைய ஆசிரியர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் எங்கள் வகுப்பறைக்கு வந்தார். அவரை பார்க்கும் பொழுது உண்மையா எனக்கு நன்றாக ஒரு பயமும் வந்துவிட்டது. அப்படி இருந்தும் அவர் வந்து அவரை பார்க்கும் பொழுதுதான் கம்பீரமான தோட்டம், அவருடைய நடையும் அவருடைய செயல்பாட்டும் பார்க்க பயமா இருக்கும். ஆனா அத்தகையமான நாங்கள் பழக்கப்பட்டு அந்த இதுக்கு அவர் உண்மையா எங்களுடைய ஒரு தந்தைக்கு சமனாக நின்று எங்களுக்கு அந்த பாடங்களை புகட்டி தந்திருக்கின்றார். முதலாவதாக இனிய காலை வணக்கம் என்று சொல்லுவார். அதனை கொடுத்து எங்களுடைய சமய சம்பிரதாய அந்த தேவார பதிகளை பாடி அந்த வகுப்பை ஆரம்பிப்பார். முதலாவதாக சொல்லப்பட்ட வசனம் எங்களிடம் இருந்து 3 விடயங்களை நாங்கள் எங்களிடமிருந்தும் அகற்ற வேண்டும், நீக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். அந்த 3 தன்மை எங்களிடம் இருக்கின்றது. பயம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பயம், லட்சாவை என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வெட்கம், ஹம்மலிகை என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த சோர்வு, இந்த 3ஐயும் எங்களிடத்தை விட்டு விலகினால்தான் நாங்கள் இந்த சிங்கள வகுப்பை நாங்கள் கற்கலாம் என்று அவர் மிகவும் அழகாக முறையிலே எங்களுக்கு அதை எடுத்து சொல்லி இருக்கின்றார். அப்பொழுதுதான் நாங்களும் அதை சிந்தித்தோம். உண்மையிலே எங்களை ஆடலுடன் பாடலுடன் அபிநயனங்களுடன் எவ்வளவாக இலவாக அந்த பாடத்தை படிக்க வேண்டுமோ அந்த முறையிலே எங்களுடைய தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் அந்த சிங்கள கற்று நெறியை அழகான முறையிலே கொண்டு சென்றார். பாடல்
முதலாவது பாடல் ஒன்று பாடினார். அந்த பாடலை கேட்ட உத்துருகுனே நொம்பகே நகன் நடராசா எப்படி இருப்பார் என்று சொன்னார். நடராசா எப்படி இருப்பார், எப்படி மீசையுடன் இருப்பார். உண்மையிலே அவருடைய செயல்பாடு, அந்த அபிநயங்கள் எல்லாம் அவர் தன்னை மறந்து எங்களுடன் அந்த செயல்பாடுகளை செய்யும் பொழுது நாங்கள் அதையும் பார்த்து அப்படியே எங்களுக்கு அது நன்றாக எழுத்து வடிவில்லாமட்டாலும் பரவாயில்லை. அவருடைய குணங்கள், அவருடைய அபிநயங்கள் அந்த பாடல் மூலம் அந்த பாடலை விளங்கக்கூடிய இருக்கின்றது. அதனுடைய அந்த திசைகள் அறியக்கூடிய இருந்தது, எங்களுடைய உறவு முறைகள் அறியக்கூடிய இருக்கிறது என்பதை நான் அதிலிருந்து நான் விளங்கிக் கொண்டேன். அது அடுத்ததாக எங்களுடைய பிரசன்ன அவர்கள் ஐயா, உண்மையா அவரை பார்க்கும் பொழுது அவரும் விருதாக வகுப்பில் வருவார். வந்தும் பொழுது எங்களுடைய ஒவ்வொரு சொற்களினுடைய உச்சரிப்புகள் அதை திரும்புகிற வகையிலே உங்களுக்கு எடுத்து கூறியிருக்கின்றார். எங்களுடைய உண்மையா ஒரு குடும்ப உறவுகள் மாதிரி எங்களுடைய துசியந்தி மிஸ் அவன் எங்களுக்கு பாடல் மூலம் எழுவது அம்மா அப்படி அந்த பாடல்களும் மற்ற வஸ்து வகினவா என்ற பாடல்களும் அக்கிரு மெகினி என்ற பாடல்களையும் எங்களுக்கு தங்களுடைய அந்த பாடல் மூலமாக சிறந்த முறையிலே எங்களுக்கு எடுத்து தந்திருக்கின்றார், எடுத்து கூறியிருக்கிறார். எங்களுக்கு நன்றாக விளங்கியிருக்கின்றது. உண்மையா எனக்கு எங்க வகுப்புறையில் வரும்பொழுது எனக்கு இலக்கங்கள் தெரியாது. அந்த இலக்கங்கள்ல 4க்கும் 7க்கும் வித்தியாசம் தெரியாம இருந்த நாங்கள் அங்கு வந்தா பிறகுதான் ஹத்தர ரெண்டா 4, ஹத்த ரெண்டா 7 அப்படியான சில வேர்ட்கள் உங்களுக்கு புரியாம இருந்து எங்களை புகழ்த்த வைத்து இன்றைய இந்த இறுதி நிலைக்கு எங்களை ஆளாக்கி இருக்கின்றார்கள். ஆகவே எங்களுடைய அந்த நினைவுகள் எல்லாம் பழைய நினைவுக்கு எங்களை விட்டுட்டு அந்த பாடல்கள் மூலம் சிறந்த முறையிலே எங்களை இந்த கட்டையை நிறைய தந்திருக்கின்றார். ஆகவே நான் இத்தகைய அந்த பகிர்வை உங்கள் மத்தியிலே எங்களுடைய 5வது சார்பிலே என்னை உங்களுக்கு இப்படி கருத்தை கூறும்படி அழைத்த அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறி எமது நிர்வாக சார்பிலே நன்றியை கூறி நான் விடைபெற்று செல்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගත්තා. මට දැන් සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්. මම මේ පද්‍යයට එනකොට සිංහල වචනවල දැන්න නැහැ. දැන් මට සිංහල සින්දු කියන්න පුළුවන්. සිංහල සංස්කෘතිය කියන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධතාව නිලක් ආයතනයට සමාපති Romia, Adhyakshaka Gadara Duma, Sakadara Adhyakshaka Duma Asalu, Nilad Ayataniya, Sirama Niladaya, Abe Rogala, Adhyakshaka, Magin Hadashri, Studia, Udayanava, Guru Arunmana, Kamicharan Mahatmaya, Sumit Prasana Mahatmaya, විශ්වනමේ මහත්මියට අපේ ගුරුවරයා හොඳින් අපිට ඉගෙනුවා. ස්තුති. එළවලු මාමා අපේ ගෙදරට එන්න. එළවලු මාමා අපේ ගෙදරට එන්න. එළවලු මාමා අපේ ගෙදරට එන්න. එළවලු මාමා Abe ගෙදරට එන්න. එළවලු මාමා අපේ ගෙදරට එන්න. මාමා අපේ ගෙදරට එන්න. එළවලු මාමා අපේ Kowa
Kami balaturu, kami elabalu, kami balaturu. Enna nona, enna mahataya, enna nona, enna mahataya. Udalani, kare udalani, udalani, kare udalani. Monavadayani, elavalu monavadayani, monavadayani, elavalu monavadayani. Vadagadiyanava monavadagoni, oyata monavadagoni. Rupiah is inside kilowatt, rupiah is inside, rupiah is inside kilowatt, rupiah is inside. Monavadagoni, oyana monavadagoni, monavadagoni, oyana monavadagoni. Echaraida, padu echaraida, echaraida, padu echaraida. Ekasiyadayai kanan, ekasiyadayai, ekasiyadayai kanan, ekasiyadayai. Itu salli, nona, itu salli, itu salli, mana, itu salli. Navatayenna, nona, navatayenna, navatayenna, nona, navatayenna. Elavalu amma, ape kedaratayyenna, elavalu amma, ape kedaratayyenna, elavalu amma, ape kedaratayyenna, elavalu amma, ape kedaratayyenna. Bakkanna, please Buddha bakkanna. මේ සුමන සිරි අධ්‍යාපනයේ උසස් පෙළ හදාරන්න සිටි දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක්. ඔහුගේ පියා විදුහල්පතිවරයෙක්, මව ගුරුවරියක්. නමුත් දැන් අපේ රටේ සිදුවෙන මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චිය ගැන නාට්‍යයක් ඔබ ඉදිරියේ. Buddhe, Buddhe, නැගිටින්න ස්කූල් එක යන්න ඕනේ. අපි පොඩක් ගෙදර ගන්න ඕනේ අම්මා. බුද්ධා නැගිටින්න එක්සම් ළඟයි නේද? අම්මාත් ටික හරි කරදරයි. ඇති පුතා මුගුණ ගෝරගෙන එන්න කෑම ගන්න. අම්මේ අපි යමු. පස්සේ
මේ අම්මා යන්න ඕනේ මයන් පාසලට. අම්මාට දන්නවා අම්මා මරයි. නික වෙන්නන්නෝ අම්මා නම් කඩේද ආර්ය අයන. එයාලට මාව දැන්නේ නේ මචං. කයි වලදී අපි ඔක්කොම දෙන්න. මාවි වන්ද දුරු වෙන්න. ඔයාට තන්නේ නැද්ද? මේම ඇත්තටද? මේක විතර හොඳයි. ඔකේ කියලා. එයා දන්නවද? පාවිච්චි කරලා බලපාකෝ. එකපාර පාවිච්චි කරලා ඇත්තටද? අපි නඩ දෙන්න. බලමු පාවිච්චි කරලා. මම අපිට තගතක දෙන්න. දෙඩ බලමු.
සිංහල කතා කරන්න ආසයි විනාඩියක් දෙන්න. අපේ මේ සිංහල පාඩම ස්පයිසියක් ඉගෙන ගත්තා. මේ සිංහල පාඩම එක අපි ඉගෙන ගත්තේ දන්නවද දන්නවද? මේ පාඩම ගත්තේ අපි ඉංග්‍රීසි එකේ සල්ලි වැඩි කරන නිසා. ඒකට වඩා තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ශීර්ෂණ රෝග යාපනය වැඩ කරන අපි සෞඛ්‍ය කාලේ සෞඛ්‍ය අපි වැඩ කරනකොට මාපි හැමෝම එළි කොට ගෙන්දලා වැඩ කරන පාරේ වහි යනවා. හරි? ඉතින් අපි යනකොට එළියේ ඉඳලා පේෂන්ට් පාරේ සිංගලක් කෙනෙක්වා. එයාලා අපිට තමයි අහනවා. අපිට විස්තරය කියනවා. මේක එනම මොකක් කරේ මේ පරීක්ෂණ කරගන්න දෙනවා. සිංගල දොරක් කොතර ඉඳලා එනවා. කොළඹ හරි කොයි හරි ඉඳලා අපේ රෝගලෙකට එනවා. මම එදා පේෂන්ට් එක්ක මම හම්බුණා. එයා සිංගල ආමි කෙනෙක්. එයා මම හිතන්නේ වාඩ් එකේ ඩිස්චාර්ජ් කරපු පේෂන්ට් එක. එයා පොතේකින් ડોක්ටර් ලියලා දුන්නා එක්ස්රේ එකේ ඩේට් ගන්න කියලා. අනිත් ටික දුන්නා ලේක ගන්න පරීක්ෂා කරන දිනයක් ගන්න කිව්වා. ඕර්තොපෙඩික් ක්ලිනික් එක ඩේට් එක ගන්න කිව්වා. ඒ ආරය මහතයාට ස්ථානීය කොතන තියෙන කියලා දන්නේ නැහැ. එයා පය ගොඩක් දෙකක් එයා හොයලා බලද්දී ඊටවසේ මම මේ පාරම ඔපිඩි ගියා ක්ලිනික් එකට. මාව හම්බුනම මල්ලි හොම ගොඩක් ඉන්නේ කිව්වා. මම ඉන්නවා මාදේ මොකද ප්‍රශ්නේ කියලා. එයා කිව්වා මල්ලි මට මේ උදව් කරන්න මට මේ ඉස්තරේ ගැන මේ මොනවද කරන්න ඕනද? මං ගියා අයියා පොත දෙන්නට මොනවද උදව් කරන්න ඕනද? අයියේ පොත තියපා එක්ස්රේ ෆෝම් එකේ තිබ්බා ලේ කොලයක තිබ්බා ඒ ක්ලිනික් පොතට ඩේට් එක ගන්න කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ එන කාටද මේ ආලා දෙන්නේ පාර වෙනම කියලා දෙනවා. මං කිව්වා අයියා මේක මං යන පාරේදී ළඟට තමයි දිව කියලා මම අත පෙන්නලා කිව්වා. අපි යනකොට අපි කරා අපි දැන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ වමට සාකෝනට ගෙරීම. අපි අත පෙන්නලා පේෂන්ට්ට කියන්න ඕන හරියට. අපි අන්තිමට කිව්වොත් එයා හොයලා බලන ගොඩක් වෙලාව. අපි පේෂන්ට්ට හරියට මේ පාර පෙන්නලා කිව්වොත් එයා අර වැඩ කරගෙන යනවා. එයාට අපි හරියට කිව්ව නැත්තම් එයා වැඩ කරගෙන යන්න බෑ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාව හොයලා බලනවා. කොහෙද යනවා කියලා. අපි හරියට කියනවා මං ඊට පස්සේ අර පොතේ බලුවා එක්ස්රේ ලේක ඩේට් එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන ඩේට් එක ගන්න ඕනේ ක්ලිනික් එක. මං ඉල්ලුවා ඔය කොලේකට ඩේට් එක ගන්න ඕනේ මහත්තයා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ක්ලිනික් එකට අරගෙන ඕක පොතකින් මුලින්ම රෙජිස්ටර් කරගන්න ඕනේ. ඒක අපිට කවුන්ටර් එකේ මිස් එකේ කියනවා මිස් එක පොත පාර දෙන්න මිස් එක රෙජිස්ටර් කරලා දෙනවා. ඒ රෙජිස්ටර් කරගෙන ඩේ ගන්න ඕනේ. ඒ දිනයක් ඇවිල්ලා ඩේ ගන්න ඕනේ. එහෙම කිව්වම ඊට පස්සේ ආයි අපි මේ ස්ටේ ඩේට් එක දීපුවා. ඒක කිව්වා ගන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ යා වැඩ කරගෙන මාව එනකොට මාව හම්බුණා. ඒ කිව්වා මල්ලි බොහොම ස්තුතියි කියලා. හොඳ උදව්වක් කරා කියලා. ස්තුති තන්නේ කදා ඉනමතේ තතට මල්ලි හිරුණු ජීවිතේද රත්තරේ උමේ කුලිතියා මගේ සුනංගනි කුගේ යන්නේ විතර සදාන වතුරනා තෙත කුන්නේ කදා ඉනමතේ තතට මල්ලි හිරුණු ජීවිතේද රත්තරේ උමේ කුලිතියා මගේ සුනංගනි කුගේ යන්නේ විතර සදාන
சிற்பிகள் தான் ஆசிரியர்கள். பாராட்டி வாழ்த்துகின்றோம். வாழ்த்துவோர் 5ஆம் மணி யாழ் போதனா வைத்தியசாலை. அவர்களை திருத்த தண்டனை கொடுத்து திறமையை ஊக்குவிக்க பரிசுகள் கொடுத்து சிந்தனையை தூண்டி சிற்பங்களை செலுத்தும் சிறந்த சிற்பிகள் தான் ஆசிரியர்கள். பாராட்டி வாழ்த்துகின்றோம். வாழ்த்துவோர் 5ஆம் மணி யாழ் போதனா வைத்தியசாலை. நபர்களை திருத்த தண்டனை கொடுத்து திறமையை